Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Evo danas ćemo se malo baviti tarotom. Nedavno sam dobila najstariji tarot špil, naravno štampan u ovom stoljeću i malo pripravljen, budući da su se 3 karte izgubile tokom povijesti, pa ih je trebalo nanovo nacrtati i osmisliti. Jako je lijep. Za one koji ne znaju, tarot je nastao sredinom 15. stoljeća u Italiji. Postoje neki uporni mitovi o tarotu koje bih htjela odmah na početku razriješiti. Na primjer, da je tarot došao iz Egipta, da su igrače karte nastale od tarota, da je tarot oduvijek služio za proricanje ili da su od početka u njega bile utisnute neke hermetičke ideje, da je Joker nastao od lude. Znači, ako ste malo ozbiljnije istraživali tarot, mogli ste vidjeti da to nije istina. Meni osobno to ne smanjuje doživljaj tarota, zato što eto nije eonima star i mističnog porijekla. Baš naprotiv, pokazuje mi kako je svemir čudan, a ljudska psiha zanimljiva, jer nešto što je počelo kao kartaška igra i razbibriga, danas nam služi boljem upoznavanju sebe, može proricati budućnost. Zašto? Zato što su ljudi tokom vremena dali nova značenja kartama i samom tarotu. Učinili su ta značenja stvarnim u smislu da danas ta značenja djeluju u praksi. Isto tako se i dan danas ta značenja mijenjaju, jer svaki novi umjetnik ima svoju viziju kada radi neki novi špil i utisne u te karte svoja neka značenja, što je baš zanimljivo. Inače, tarot se sastoji od 2 dijela. Imamo 22 velike arkane, to su one slike koje ne postoje u igračkim kartama, i imamo 56 takozvanih malih arkana koje su slične igračkim kartama, znači podijeljene su u 4 boje, idu od asa do desetke, s tim da dvorske karte imamo paž, vitez, kraljica i kralj, za razliku od igračkih karata gdje imamo dečko, baba, kralj. Te 4 boje su novčići, kupovi, štapovi i mačevi, koji su analogni, znači bojama u igračnim kartama, tref, karo, pik i terc. I te boje su povezane sa elementima vatra, voda, zemlja, zrak, sa psihičkim funkcijama i sa nekakvim područjima života. Znači emocije, odnosi, posao i slično. Danas imamo svakakve špilove tarota, imamo Game of Thrones tarot, imamo tarot sa mačkama u zvjezdanim stazama i ne znam šta sve ne. Znači ima puno inovacija, neke su baš originalne, neke su banalne, no ljudima se sviđaju. Postoje oni koji skupljaju tarot špilove kao salvete. Ja baš i nisam jedna od njih, imam možda nekih 12 špilova i špil mi se baš mora svidjeti da bi ga htjela imati. Znači ovaj tarot Visconti Sforza je naslikan, ručno napravljen oko 1460. za milanskog vojvodu Viscontija. Kasnije se jedan drugi velikaš Sforza oženio njegovom kćeri, tako da se ovaj špil onda zove Visconti Sforza, ili Pierpont Morgan po mjestima i knjižnicama i obitelji koji danas imaju u posjedu originalne karte, znači iz 15. stoljeća. Značajan nam je zbog toga što je to prvi tarot u današnjem obliku koji nam je sačuvan. Znači tarot u smislu da ima sve elemente koje danas smatramo da tarot treba imati. I služio je za kartanje. Znači kada se kaže da je crkva osuđivala tarot u prošlosti, to je istina, no nije ga osuđivala zbog toga što je smatrala da je tarot nekakvo đavolje djelo, osim u smislu što se protivila kartanju, znači kockanju. I tek kasnije je tarot počeo služiti za proricanje i u njega su stavljene neke okultne ideje, no u početku je bio kartaška igra i s tom namjenom je napravljen za vojvodu. Isto tako i danas neki ljudi igraju kartaške igre sa tarot kartama. Prije ovog špila Visconti Sforza imamo još par špilova koji su slični tarotu,
no nisu tarot. Znači, sam grof Visconti je imao u svom posjedu i Visconti di Modrone deck, danas je poznati kao Kerry Yale, pošto se karte čuvaju u Yale knjižnici. Stavit ću vam slike karata u opis. U tom Kerry Yale špilu se sačuvalo do danas samo 11 velikih arkana, ali u njima imamo i neke velike arkane koje nisu postale ili ostale dio tarota. Imamo Faith, Hope i Charity, to su takozvane teološke vrline. Isto tako, za razliku od normalnog tarota koji ima po 4 dvorske karte u svakoj boji, Kerry Yale ima još neke dodatke. Kralj i kraljice imaju po 4 pomoćnika u svakoj boji. Tako da to nije pravi tarot, nego nekakva međuverzija. Drugi špil koji je također pripadao grofu Viscontiju je Brera Brambilja deck. Od njega su sačuvale samo car i kolo sreće što se tiče velikih arkana. No, svi ti špilovi su bili rukom crtani i pozlačeni. To su bili luksuzni predmeti koji su bili namijenjeni samo za velikaše, za tu jednu obitelj. I slike su zbog toga vrlo lijepe. Kasnije, kad se tarot proširio, kad se počeo štampati, onda imamo već neke malo manje sofisticirane crteže. Ne znam ako ste vidjeli marsijske dekove, oni su po slikama dosta različiti od recimo ovog tarota o kojem danas pričamo. I tu fazu ću vam vjerojatno pokazati u nekom idućem videu. Pa pogledajmo sada ovu modernu interpretaciju Visconti Sforza deka. Pokazat ću vam neke karte. Možemo krenuti od velikih arkana. Evo, ovo je luda. Zatim imamo maga. Mag je počeo kao ulični zabavljač. Papisa, ženski papa. Ona se kasnije transformirala u veliku svećenicu u ovim današnjim špilovima. Carica. Car. Papa. Ljubavnici. Kočija. Vidite kako u ovom prvom tarot špilu imamo ženski lik na kočiji. To je baš zanimljivo i malo kontroverzno. Postoje razna mišljenja zašto je to tako, šta to uopće znači, šta je značilo u tom prvom špilu. Pravda. Pustinjak. Pustinjak tu još nosi klepsidru, označava oca vremena, ne kao što danas imamo onu svjetiljku. Kolo sreće, Božica fortuna. Snaga. Vidite kako u ovom prvom špilu imamo muški lik na karti snage, a ne ženski. Obješeni. Smrt. Umjerenost. Sad, toranj i đavo nam nisu sačuvani iz originalnog Visconti Sforza deka, tako da je ovaj izdavač stavio ove slike, no one nisu u originalnom deku. Mjesec. Sad, mislim da zvijezda također nije sačuvana, da je ovo isto moderna interpretacija kako bi mogla izgledati zvijezda u originalnom špilu. Sunce. Sud. Sudnji dan. I svijet.
To su znači velike arkane. Mogu vam pokazati još samo par karata iz malih arkana, da ne prolazimo sad sve. Na primjer, devetka diskova, znači male arkane u ovom prvom tarotu nemaju na sebi scene, kao što danas je normalno da i na malim arkanama imamo nekakve ljude koji nešto rade, nekakve slikice, što olakšava proricanje, to jest bavljenje tarotom. Već tu imamo, na primjer, u devetki diskova imamo 9 diskova koji su složeni u nekom obrascu i to je to. Zatim, evo, kraljica kupova. Ovako izgleda. I as diskova je baš lijep. Da ga malo vidite. Ok, to je to za sada o nekim početcima tarota i o ovom špilu Visconti Sforza. Ako vam se svidjelo, like, subscribe. I naravno, ako vam je potrebno tumačenje tarota ili astrologije, možete se javiti na mail lucky.start.astrologija@gmail.com ili na broj mobitela 091 541 8116. Pozdrav do idućeg videa!